Welcome to Zo Fantasy Channel. You are entering the world of Soulland. Episode masalam panga khadin tangsan lezia u te tupa solen fora dragon god alola ni don tivel kanhan soi thoi thuak thuaka chupa chu Yuaho le dong arte fa pa mi ti zawnna kha a om ve nuala ti hianin amal te tia chang lovin kan lo changa nge tangsan le zeu te hianin fanu pakhat an neya chu tangu tong atam zokina tuna dong arte kan hriat mek hi ania ani lo hi fa pa pakhat an nei lea chu tang ulin ni in solen thia achang to pa lo ni chho ve le a tangsana fa pa le dragon god tak sa phel le lam silver dragon king anin ngai zonga tatang chuadin chu tatang chuadin tangsana to pa chu alo peng chuak ta ni Yuaho hi chu atan chunin amak pati na angani chu sunset forest sa ice and fire dil lo lagin zia bai chu ice lampanga chunin alo cheng na samai anuam lutuk apu helai muni chu san to lovang helai muna hianin omreng ka du alo tia Yuaho chodin helai muna kan omreng te chuan helai mun vela divine flower te hi I aizo vek palanga sin alo ti ice and fire dil kam vela divine flower ho hianin zia bai chu an lo hlau hlong kheramai atak sapa ngaya chuanin in siam lein heng hawi ka ei thailo mo an rima tui hloma sin le chil thifar do chung hianin alo ti divine flower ho chu anhim hnaya piang chu hlaulu tu ka wangin an lo thedeu dual Yuaho chuanin ente hei thil dang thazok ka nei nia tin manifold mysterious ice alo la chuaka e hele manifold mysterious ice mo apu hi minwa handua taktiin abula chona kal nul yu ani phot o Yuaho chunin atia yu chunin adot lia chunin khapa kha lo hroi to su an hlo om si alo tina samai Strake City lampanga tangsek lo lagin nan chiu po alo thlok thleng ve chi a bei le a thian te hoin alo thlok pheilai an hmuwa wangin muak turin an lo chuak loka chiu nangma chawa loi ni enge om zia an lo tia chiu chuanin divine ice crystal thatak tak mai enga mozat kan lai chuaka hetia kan lai chua lai hianin Dragon City lampanga Sun Moon Kingdom in spy enga mozat an lo tira chung Sun Moon Kingdom atanga local ho chu Dragon City pon lampanga ke man nei mup mai ti chuan hei hi hon kirma support turin min tia Dragon City pon lampanga kem nei ho chu kan en thlazui tianga ti ni kha alo tia mun votlu tuk Dragon City pon lampanga chu tiang anga Sun Moon Kingdom in an spaite enga mozat an lo tira ni chuanin enga motak ruam manna an nei ani nge yang ma se Yuaho chu din mun hloma digin a inda du kher lawang chiu divine ice crystal kha teacher zon he na wada photla Yuaho omna mun vel chu min shilla kan hroi ki range senior bei chuanin atia keima ka lo kalang tin tangu tong alo langa utong chunin hwai Yuaho ne na thil in zom thil engemo keima ngei na confirm du kan ya tia ani chu lo hre thiam hlom hle in senior bei chunin ole a thai chiu utong hi Dragon City omna mun vel tak kha chiang deu hlekini shildon ya tia tangu tong chunin ai angai lowang Yuaho fin na ngai tuin alo kalna lama tang khanin alo kir hau lowang alo tia he lampanga Tiandua City former capital of Tianhun Empire tiin Yuaho kordum hai in thuamin alo langa tuna chuanin he city moi tak mai hi Sun Moon Kingdom an thunei na hnuaya a om vek to building hlui to tak mai pakhat omna hi nakal achunga chuan tangsek ti hi alo la in ziaka mana tangsana te hawin tangsek an din na mun kha alo niya hetia han en hianin lungte po aleng rum thei mai Yuaho chunin hei hi engkim bul in tran na ni teacher Tangya tangsekina amma anga ro puina anei le theinan thei top ka chuanga tia Yuaho chunin teacher Tangya khoya tak chun omang chemotiin helai mun vel hi fangin a han zong kuala teacher Tangya kan ti hianin midang de ani lo nia bei bial nu khanin Yuaho hianin an kom hi in thlau vak lo ma sela
teacher Tangya ti na kau thina mun tin maya chuanin soul guiding weapon thatak tak mai a ombaka spy engemaw zat hi an vei kwal reng boka heng lai vela hi chuanin tangsana te thian ho po an hun lai khanin an mel ma te an lo be ve zak zak to ni kha an dil te siam chunga chuanin Yuaho chu vadingin a spiritual detection hi a hmangzuya ti chuan Yuaho chu an hnuaia tuya chuanin a zuang lut nga la heng lai vela hianin surveillance tracking soul guiding tool engemaw zat mai an da a ka eye of destiny in ka spiritual detection hi ti chakbel na saviaw lo selam chuanin surveillance tracking soul guiding tool hi keipo hianin ka pumpel thei ka ring mi lo Yuaho chuanin atia Tiandua city hi Tianhun kingdom capital ni in man laya heavenly dua kingdom capital kha ni a sun moon kingdom tan hianin he city an thunei nan hoya anda hi apoimo viau mai chuta Yuaho chuanin aam solbon hi lo activate in he aam solbon hi ice jade scorpion kha ni a ice explosion alo manga amma a ice explosion man thin khanin apuak ngaldur zel ni kha tuna he tiang anga apuak ngaldur lo na chan hi chu ice explosion hi puak ngal chi le adu huna puak thei turin a control theya entirnan bom a oma a me pona pai reng ang chi ti na ni chu Yuaho chuanin he city hi apaimo sia helai muna in charsa an lo da po mi poimo tak ani ve nge yang Tiandua city a hianin Holy Spirit sek lampang point an mi le sa te an lo tir bokanga teacher Tangya hi Holy Spirit seka hianin Holy Lady ani mai baka Tianhun kingdom atanga lo piang ani ya ani hi a local ve nge ka ring ani atia an malampang hi Pale Central area ni in Yuaho hianin a spiritual detection amanga an inveng uluk viau mai spiritual shield pathum lai mai hianin mun pakhat chu an thua heti lai hianin Yuaho omna lampanga mi panhi hi chakmang kheng hianin an lo thlok phei Yuaho chuanin ole an lo kaleti pain azuang sona a thlok zui nga lo zuang son man lo selam chuanin Yuaho chu net lian le cha tak mai hianin adel chiang khopang le itlan chuak man velomo pakhat chuanin atia an ni hi anin thuam dana tang hianin Holy Spirit sek mi le sa an ni ti hai rual ni lo Yuaho hianin in zui tira duwa wangin a spiritual aura chu amma ai na sa zokin an han release le a pakhat chuanin a spiritual aura kha zui ro atlan chuak kha ulawanga tia an panhi chuanin chaktak main an zui ngala ole milo zui zele pakhat zok so soul dualo level ania pakhat le zok so title dualo level soul dualo level so spiritual type soul master ania title dualo ai po sonin al hlo zok ma mai theini alo tia soul dualo level hi level somriat le ti an nia title dualo hi grand soul master level an ni atopa dualo a ve ve wang khadin kan lo hriat pol lo ram ram donia Yuaho chuanin a thlo nan huwa hianin high explosive soul bomb hi engemaw zat activate in avoma ka sape lai duamte milo hak ta che tia pakhatin au rualin apuak phei hal dur mai chuta evil soul master pakhat jok chuanin angun ham hianin ana theiang berin Yuaho omnalam panga chuanin ave pheya a thian pa jok point a skills lo mangin ghost niom tak tak mai luru tam tak mai hi alo ti chuaka Yuaho chu an attack Yuaho chuanin lo dan nan emperor hen alo manga apia ice explosion thang akamna achunga khanin avading tawang mai evil soul master pakhat jok hianin 6 soul skills soul dark bond law hi alo mangzui leng hal an panhi in Yuaho chu arwalin man antuma Yuaho chuanin a soul bond skills teleportation technique alo manga teleportation technique po anai ni mo an lo ti heti lai hianin Yuaho thangkam chu grand soul master level zok hianin lo hriin chunglam panga chuanin athok chho ngala soul dualo level zok chuanin enge ka ke a hian omle awahan vot ve ti in a che son thei to lo zuya Yuaho chuanin tlan chiat te tum velomo ti in ice explosion amma tanga alo kam to chu atipuaka choble chila soul dualo level zok chu aral ngal vek baka atlan che zok po chu ake hi a khup thlengvel hi aral ngal veka akeral zok chu suiyan nightmare dualo hianin alo tan puya heti lai hianin sun moon kingdom spaite lo tlan trak trakin
mingdu hall master po kan hule hlol mai atu te phanhi he na chuadin lo nei su atia nightmare dualo omna lampanga chudin a han thlok chove ngal he explosion chu shet ringa ta na ka du lo de mai thil enga mo ka hre chuaklat mai alo ti nightmare dualo chudin tiando city hi 10,000 years old ancient city ni ya raldawa kan nordon point helai mun hi mun rem le thatak malak na thatakani mingdu hall master nang le ke hianin emperor rin na kan donga tiando city ya principal le vice mayor te kan ni ya tuna ti hianin etek kan to ka he mo phurna hi tuin nge latang alauti mingdu master chodin hetiang ang hianin minor ngamamo evil spirit master te hi an huang tau choma mani alauti ruwa heti lai hianin temperature chu nasa tak mai lo tlan hiabin avot tatul tul mai nightmare dualo chodin snow hi thil dik lawa mingdu hall master he thili enge zia atia mingdu hall master chodin mingdu hall in hetiang ang large scale temperature lowering sol device ang hi kan nei lem lo eng thil chi enge ni keima kalin kan han en fi ang ya tia chunglam panga chunin athlok chonghal chunglam panga an sol guiding tool vela hianin ziabai chu alo tal kwalna samai chu ni in Yuaho chodin ziabai cultivation hi super grand solid master level somkwa paruk level somkwa pasari vel nen ain hen vela ama chawa mingdu hall master hi ama chondona ni chodin boina le har satna lovin ain nuk dok thai maya nga tia evil soul master pangavel hi anlotlan anhungami afal dewami chu Yuaho chodin spiritual interference magin azuk tibuaya alu chu virtual de moi moi shein apa ngai nu chodin Yuaho chu amua tungei nia ka kongte ilo dal ngam vela ithidon khopti pain asol ringa ti chuaka Yuaho chu etek ngalatum soul saint level afu cheti pain Yuaho chu atlan chezuya he evil soul master po hianin a zui veng hal mai bok he evil soul master hi chu yen wei ni in a martial soul hi skeletal he tania tuna hianin soul saint level sum sarile ti ni mekin control system ani tuna Yuaho lo man a soul ring pasarina century millennium soul ring hi evil eye tyrant king kha ania a first martial soul a soul ring pasarina spirit eye true body eye of azura alo manga chuta chanien wei chuanin a soul ring palina heart biting devil school hi alo manga amai ro chu Yuaho ma chuin a chimhan mangreng reng lo he pa hi nightmare dualo zirlai ania squad te nawa leader ani ve mek hetiang anga Yuaho hianin boina asiam na chan hi information na du wang ania a teacher Tangya helai vela hianin alo mem ti le alo lo ani chuadin khoilai hmuna nge a ti vel shet adu wang ania Yuaho hi tuna hianin soul saint level ve thawania amai ro chu an strength hi a in thlau char le Yuaho chu a date gate rang hianin alo chuaka ka information duang te kanai taboka helai mun hi chuasanin in nuk dok wat te nga tia asoi po asoi zo that ma main pressure na takmai hianin lo ti ding chotin a ke ti chu a pen hlei thei ta reng reng lo mai amalam panga tang chuadin thil hi alo sen thim phei de umup bup mai boka o thum le dam dap mai hianin helai muna ka mu che hi ka ring mi lo sin jesuin iom na mun hi min shil lo phei selam chuan rin hi a har zo khop mai kumrei lo te chugin heting ang level hi ilo thleng mana atia Yuaho chuanin kei point helai huna ka mu che hi ka ring big reng reng hleine senior long alo ti ve boka Yuaho chuanin soul core ka nei tang hianin senior long power tak tak hi ka feel thei tana tuna po hianin katlan chhina tur ang zong zong adang chatvek ariuru te te na lo ti senior long chuanin tlangwal
Amma kanin choi lai kha kala sereng mai khami tum khanin surprise enga mazat min pe ni kha amma ero chu khang hunami ai khanin tu na kamma iloding hian in min surprise na sa jok de mai Soul Saint level ti lai ilo thleng to a Soul Duolo level po i hlatwak to lo ti a hriat reng mu en putara hianin zirlai na pang thatak anai ni hi alo ti a Yuaho chunin ka master mu en ming ka chu lo lam su ladam ni silam chuanin hetiang anga ka ti pui che po hi azak jok ngotanga ti a keini in rol u jok te generation a kan buai na hi nangni thang tharau hianin in hre thiam hlei ne ma lo ti a Yuaho chuanin ni e isoi ang hianin ka hre thiam lo amai ro chu ka hriat chen chu miduk dak lo ho nen in tang ho ti hi ni Holy Spirit Hall hianin nang hi nei lo che selam chuanin hetiang ang hianin an huang tau kherna Sun Moon Kingdom hianin continent hi mun khata siaman tum tak tak ani chuanin chu tiang hun alo thlen huna chuan mi pui le nu nau mi sang tam tak hi Holy Spirit sexal an la ni nge yang chu tiang hun alo thlen chu i duami atia senior long chuanin evil soul master ti hi an pian tir tanga sual sain an pian bik i ring em ni mitin mai hi mi khongai thak tak tak mai an ni ve thawasin ma ni nan tur na sa a eng tiang che in nge an tor na sat ti po an re thiam to thin lova tu nang din huna an nun phunga a om pha thin lo ti Yuaho pom zong ani ve hau lo Yuaho chuanin an khongai thlak a midang ho chu ka hrelo le amai ro chu dead god dualo easy sui kha example atan han phang don taila mingdua mountain a khanin a dead god tawarin spaile civil mi sangtam tak mai avai khat attack runga ta po athatani kha thil kha kamit nge in kam huwa dead god tawar khanin athat satli rungot nilovin an tharau kha awai ponti chaknan easy sui khadin amang zuya mishing te khovela hianin demon king ani rungotalo malotia senior long chu a thodeu hala chuta kakal thui to lutu kir thei kani to lo ji sui tan chonin eng thil po ka tiang en tir nan nangma tha ang te aloti hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show.